iti amyanan, probinsya Kailuan. Lupara pag-itin na magan, sinait nga income pag naidan. Hiling nga income na kayanakan, adal tibiyag ito'y nakapadasan, uray sa dinut pakadanunan, saan min pupulos malipatan. O ilimiya sinait, ito'y puso minagamot na itukit, panagayat miken ka, o sinait ka sa para, sumingising nga ini. Ito'y disentro pagdagilakwan, tawang nga patano ti amyanan, apit na tabako ti pagkapkapuan, panagprogreso apagkakitan. O ako Santo Cristo, sikating kang pagkamangan, lamang tenam na mamasak bayan, panagbalaging kam kalikaguman, panagrangay biyag sang kagimungan. O ilimiha sinait, dito'y puso minagamot na itukit, panagayat pikat, pasinait kas kabara, na sumingising gainit. O ilimiha sinait, dito'y puso minagamot na itukit, panagayat pikat, pasinait kas kabara, na sumingising gainit. Sinait o sinait, ay ayatenda ka. Sinait o sinait, ipagpatenda ka. May saak nga anak ni Manalon, naigugurak trabaho taltalon. Wenta karbengag metti tumulong, nuawan ti klase ken tiyempot bakasyon. Namnama eka di kamtu maawanan, ti pagbiag sumagmamano abulan, addan tupay basit apaglakwan, ikatang mintut dadto makasapulan. No kanyak abyang ay kasmanla ay ayang, dagiti aramid jay kataltalunan, ayawan dukot ken pagkariribukan, ti bagi bumigsa sumalun at pay. Namnamay ka di kamtu mawanan, ti pagbiag sumagmamano abulan, addan tupay basit apaglakwan, igatang mintut dadto makasapulan. No kanyak abyang ay kasmanla ay ayang, dagiti aramid jay kataltalunan, ayawan dukot ken pagkariribukan, ti bagi bumigsa sumalun at pay, ti bagi bumigsa sumalun at